Mwami Yesu, Oh Lord Jesus, ndagushimiye cyane. thank you so much. Ngushimiye kuri Imana nziza. Thank you for being a good God. Ngushimiye kuri umwami w'amahoro. Thank you because you are King of Peace. Iyo uvuze biraba, Whatever you say comes through, wategeka bigakomera. and whatever you command comes true and strong. Iyo ivuze biraba, yategeka bigakomera. Niyo ifite ijambo rya nyuma kuri nje. Reka mbasuhuze mwese mukurikiye ino televiziyo. Greetings to every followers to this TV. Ndabifuriza umugisha w'Imana. I wish you a blessing from God. Muri abantu b'agaciro cyane. You very valuable people. Muri abantu bahenze. You very precious people. Muri abantu b'icyubahiro. You are honorable. Muri abantu mukwiye kubahwa. You deserve to the Burya umuntu glory. wese ufata umwanya wagakurikira televiziyo Whosoever takes time and follow this TV akareba session nk'izi tuba dukora, and follow such sessions, hari ibindi yagakwiye kubakora, they should be doing such other things. ariko kuva wahisemo kutureba But as you have decided to follow us, tubihaye agaciro, we have valued us. turabyubashye. We have glorified us. Imana iguhe umugisha kubw'umwanya wawe May watanze. God bless you for taking this time. Hari ijambo ry'Imana Imana isize ku mutima wanjye There's a kuganira word nawe. of God that God has put on my heart. Ngiye kuganira mu ijambo rivuga ngo Imana ije kubaha ishusho. I'm going to tell you or to preach you on God has come with a feature. Imana ije kubaha ishusho. God has come with an image. Ahari umuntu uri kundeba, There's someone who is looking at me. ashobora guhita yibaza, He may be asking, nta shusho nari mfite. I didn't have an image. Mwari muzi ko umuntu ashobora kubaho ubuzima bwe budafite umurongo Do you know what? There are people who live without any outline, any guideline when there's an image. Dusome ijambo ry'Imana Let us read the word of God mu gitabo cy'Itangiriro in the book of Genesis, igice cya mbere chapter 1, umurongo wa mbere, verse 1. dukomeze dusome. And Urareka mbanze nsome nawe uraza gusoma nyuma. Mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi, isi yari itagira ishusho, yariho ubusabusa, umwijima wari hejuru y'umuhengeri, maze umwuka w'Imana agendagendaga hejuru y'amazi. Imana iravuga iti habeho umucyo, umucyo ubaho. Imana ibona umucyo ko ari mwiza, Imana itandukanya umucyo n'umwijima. Imana yita umucyo amanywa, umwijima wita ijoro. Buragoroba buracya, uwo ni umunsi wa mbere. Imana iravuga ati habeho isanzure hagati y'amazi, rigabanya amazi n'andi mazi. Imana irema iryo sanzure, igabanya amazi yo munsi y'isanzure n'ayo hejuru yaryo, biba bityo. Imana yita iryo sanzure ijuru. Buragoroba buracya, uwo ni umunsi wa kabiri. Wowe ugiye kunsomera, nasomye byinshi, ugiye gusoma Itangiriro igice cya mbere umurongo wa mbere ugeze nko ku wa kane nta kibazo. in the beginning, God created the heaven and the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God moved upon the face of the waters. And God said, let there be light, and there was light. And God saw the light, that was good, and God divided the light from the darkness. Hano hari ikintu gikomeye mukwiye kumva. There's something important here. Natangiye vuga ngo Imana igiye guha ubuzima bwawe ishusho. In the beginning, when I started, I said that God is going to give an image or a feature of your life. Bibiliya iravuze ngo The Bible has said, mbere na mbere Imana yaremye ijuru in the n'isi. beginning, God created the heaven and the earth. Ariko ku murongo wa kabiri avuga ngo isi yari idafite ishusho. But on the second verse, it says that the earth was without form Yariho ubusabusa. and void, Umwijima ngo wari hejuru y'umuhengeri. and darkness was upon the face of the deep. Ndagira ngo mbanze mbabwire ko I'd like to tell you that uretse no kuri tw'abantu no ku Mana birayibangamira kureba ikintu kidafite ishusho. not only about people, but also for God,
people, God is not delighted in anything which has no image. Imana arebye isuku ijagara iravuga ngo nakora iki. When God, who could see the world was without form, then he decided. Yumva nyine ntifite ikintu iri kureba, yumva nta kintu cyo kwishimira gihari. He saw that there was nothing to be delighted in. Uziko nawe bijya bikubaho we. Do you know what? This occurs to you. Hari igihe wireba uhereye ku birenge ukabona nturi umuntu. Sometimes you observe yourself from the feet to the head and find that you are nothing. You are without form. Wakwirebera muri bateka ukabona uri no viva ukabona ntubaho. When you look at your background, you find that you don't exist. Wakwirira mu mwiganye ukabona ntacyo uri cyo. When you look at those people, those classmates, you find that you are useless. Wakwirebera no mu rusengero ugasanga ni wowe ibintu babanena. And in a church, people don't take care of you. They neglect you. Wakwibirebera ahashize ukabona nta background ufite iryoshye yo kubwira abantu. When you look back on your past, you don't see any background to share with other people. Wakwirebera mu bihurimo ukabona n'ubundi no mu gihe cya present nturiho. When you look at the present, you don't exist. Ubuzima bwawe bugoswe n'impamvu nyinshi z'amakuba n'ibyago bya bintu bitaryoshye kubyumva no kubireba. Your life is surrounded by tribulations, hardships. Rimwe na rimwe rega wirirwa unatuka Imana kubera ko urabishye kwiyumva no kwireba urabishye. Sometimes you insult God, you are bitter to God. Hari igihe Satani agukuraho ishusho. Sometimes Satan takes away your image and put on you a very bad mask of being hatred. Ku buryo n'ukureba bategetswe kukwanga. So that whosoever will see you will be required to hate you. Hari itangazo ryiza nkuzaniye uyu mugoroba. There's a good announcement for you today. Ndabizi umutima wawe ugiye kongera kunezererwa impamvu uriho. I know your heart is going to rejoice again because of the reason why you exist. Imana imaze kureba ko isi idafite ishusho birayibabaza. When God had found that the world was without form, he was not happy. Ikoresha itegeko iravuga ngo okay, from now habeho umucyo, guhera nona habeho umucyo. Then he commanded, let there be light from now. Abana b'abantu bavuze amagambo ku buzima bwawe ntihagire igihinduka. There are people who pronounced some bad words upon your life and nothing was changed. Abakomeye bagerageje gusunika idose yawe ntiyagenda kubera cya cyangiro kikuru. Great people tried to postpone your desire and it didn't work. Nuko Imana yategetse umucyo ukaba ku isi itari ifite ishusho ikoresheje itegeko. As God commanded the light using the commandment, marayika agiye gukoresha itegeko ku buzima bwawe uyu munsi. The angel is going to command upon your life today. Ibintu bigiye kukubaho si bizabejo. Things that are going to happen to you are not things that will happen tomorrow. Ntabwo ari amasezerano azatinda. These are not going to be delayed promises. N'Imana ubwayo yamaze kurambirwa kureba ubuzima bwawe bumeze gutyo bumeze. Even God has had enough to see your life in that way. None yohereje marayika ugiye gukoresha itegeko. So he has sent his angel who is going to command. Marayika ku buzima bwawe amanutse nona kuko turi gusenga Imana ya present tense. An angel upon your life is coming right now because we are praying unto God who is present. Iyo Mana iri kumwe nawe akakanya. This God is with you now. Ndagusaba kugira kwizera no plus bizakuba hejo ahubwo urabirarana. I beg you to become faithful, to believe. Don't believe in the future. This is for tonight, this night. Imana imaze kubabazwa nuko isi idafite ishusho irabango habeho. When God was unhappy to see how the world was without form, he commanded, saying, let there be. Niba ari icyangiro cyakwambuye ishusho ijuru riravuze ngo ntihabeho igikundiro. If the hatred has taken away your glory, the kingdom of heaven is commanding, let there be. Niba ari ubupfubyi bwo kutagira ababyeyi bwakwimye ishusho, Yesu arivugiye ngo ninjye mugaba w'imfubyi, ninjye mugaba w'abapfakazi, nkaba na se w'imfubyi iri joro. If being orphan is the fact that makes your bad life, Jesus is commanding that I am the father of orphans. Niba ari ubukene bwakwimye ishusho ijuru riravuze ngo ntihabeho akazi.
If it is power that made you jobless, the kingdom of heaven is saying, let there be job. ikintu cyose cyambuye ubuzima bwawe ishusho, marayika utegeka kubaho araje kandi arategeka biraza gukunda mu izina rya Yesu. Whatever takes away the image of your life, the angel of God is coming and command, let there be, and there will be good Hari things. ibintu umaze iminsi usengera wanarambiwe gusengera ku buryo wahinduye page. You have been praying for many things and you have had enough and you want to change the page. Ndajya mubwire ngo n'ijuru ryarambiwe. Let me tell you that heaven has had enough. Ahantu ubwo yabonye umwana, When Hannah had begotten a boy, yaramaze imyaka myinshi atitiriza ku mutambyi. she had been crying out and beseeching, pleading with the priest. Noneho umutambyi yumva ni stress kuri we. And this priest found that it was stressful to him. Amuha igisubizo atabishaka. And unwillingly replied to her, mvira hano ijuru ugenda ubona icyo umutima wawe ushaka. go away and let the kingdom of heaven provide with you for what you want. Uyu mugore amaze kubona umwana umva akantu karyoshye nakuze. When this woman had begotten this boy, listen to me, I'm going to tell you something pleasing here. Umva inkuru yazanye ku mutambyi. Listen to this story, this news. Yabanje kwivuga aravuga ngo uwari ingumba byaye karindwi. She began by introducing herself. The other one who was childless Abyaye karindwi. has begotten 7 children. Ntabwo Hana yari afite abana barindwi. Hannah didn't have 7 children. Yari yahawe umwe. Only 1 child had been given to her. Umva isomo ririmo. Which lesson can you get here? Iyi Mana igukoreye igitangaza gikomeye. When God has made a miracle to you, mu isi y'amashimwe ukibonamo birindwi. in the world of thanksgiving, you consider it as 7. Iyi Mana igukoreye igitangaza gikomeye utigeze wexpectinga. When God performs a miracle, a great miracle upon your life you had not expected. Igitangaza kimwe ukibonamo birindwi. One miracle or one wonder is considered as 7 miracles. Umutambyi yigeze amurabukwa rero mu materaniro no mugore. Once the priest had persevered, had seen this woman in the congregation. Niko kwibaza uyu ninde? Who is that? Nawe aravuga ngo ni njyewe wa mugore. And she said, I'm that woman Wahora guza imbere yawe. who used to come before you. Ni njye wa mugore. I am that woman. Terekamo izina ryawe. You can use your name. Ni njye BIKEM. I am BIKEM. Ni njye Maria. I am Mary. Ni njye Koreti. I am Colette. Ni njye Joyeuse. I am Joyce. Ni njye Ange. I am Angel. Ni njye Jafeti. I am Japhet. Ni njyewe Bertie. I am Bertie. Ni njye wa mupapa. I am that Ni njye father. wa musore. I am that young man. Nahoraga aza imbere I yawe used to come before you, mvuga ko hari icyo nifuza. asking you what I Ubu desire. noneho ndi mu isi But y'amashimwe. today I'm in the world of Singarutse thanksgiving. gusaba. I have not come back Ahubwo nje gushima. to ask, but to Iri give joro reka thanks. rikubere ijoro Let ry'amashimwe. this night become a Iki gitondo reka thankfulness gikubere igitondo night. cy'amashimwe. Let this night become a thankfulness night. Morning. Ijuru nsoza. As I conclude, Ijuru rimanuwe no guha ubuzima bwawe ishusho. the heaven came down to image you. Wagiye ugerageza ibintu byose abantu bakoreba bakabona nturebetse. Whatever you tried out, people could see you and found you important and useless. Waterura mikrofone uvuga nkuko nabandi babikora ukumva abantu ntibashaka kukumva. Whenever you collected the microphone, you took the microphone to speak, people could not feel like listening to you. Wirenganya abantu. Don't blame people. Ubuzima bwawe nta shusho bwari bufite. Your life was without form. Ariko itegeko ry'Imana riravuze ngo But today, God's command is saying, habeho umucyo let ku there buzima be bwawe. light upon your life. Ubwo rero habayeho umucyo. If there has been light Ugiye upon your kuba life, umustar. you are going to become a superstar. Star bivuga inyenyeri. Do you know the meaning of star? Ugiye kumurika. It is a lightning one. Ugiye kujya ukomanga ukingurira. You are going to give light. You are going to knock and the doors will be open. Ugiye kujya uvuga abantu bakumva utarasohora ijambo. Whenever you speak, people will be understanding. Uhindutse umugisha. You have become a blessing. Ntabwo uri umunyamugisha. You are not only blessed, you are a blessing. Umuntu wese ugiye kujya ukureba agiye kujya agabana umugisha w'Imana. Whosoever will look at you will take part on your blessing. Ugiye kujya kumva agiye kujya hinduka umunyamugisha nawe. Whosoever will hear you will take part on your blessing. Ugiye kujya gukoraho
whosoever will touch you agiye kujya agenda ari umunyamugisha kuko yakoze ku mugisha. will live with the blessing because they will have touched the blessed one. Ngiki kintu Imana ikoze ku buzima bwawe. This is what God has done in your life. Tangira witware nk'umuntu wahinduriwe amateka. Start behaving as someone whose image or story have changed. Ubwira umutima wawe ngo umutima wanjye niki gitumye umpagarara. Tell your heart, why my heart are you somehow paralyzed? Hallelujah. Hallelujah. Reka mbasengere. Let me pray for you. Data twese uri mu ijuru. Heavenly Father God, ufite izina rikomeye kandi rihambaye. you have a great name, an amazing one. Witwa Ndiho. Your name is Witwa Rukundo. your name is love. Ndagushimiye ko utanze ishusho ku bantu batari bafite ishusho. Thank you for giving images to people without form. Hari abantu bari babayeho mu buzima butarebetse. Many people have experienced a very bad life, Butaryoshye kubwumva. very bitter one, Bubishye. which was bitter. Bajyaga bibaza n'icyo bakora ariko They used to byarabayobeye. ask themselves Ariko ndagushimiye ko what to aka kanya But now I thank you uvuze ngo nihabeho. because you said, let there be, None bakaba bagiye kwinjira mu buzima bushya. and they are going to experience new Ibyo life. bikozwe n'ikiganza cy'Isumba This has byose. been made by the great one's hand. Urakoze kubitegetse kandi ukaba Thank ubiremye. you for this. Mu izina rya Yesu Kristo byambaje In urakoze. Jesus' name we pray. Amen. Amen. Byekola teyara bisobola we katonda w'amanyi byekola teyara bisobola we katonda w'amanyi twakushaba omwoyo rikwera shumaishe otwebembele nitumanya nguturi abana bawe aimukama otwebembele nitumanya utore abana bawe aimukama otwebembele. Aboluganda mukama abahe mukisa. Amen.